Tash tele, tiringi flax seed pechechena rimbasum gito shei. Thangbo delia flax seed dedu tang toja thukba sogi nyamdo tete tangni chena digire. Di nangolaya thangbo flax seed tuma kang yana tuma ni gomuchen kang chu nangla bang. Ani shokpa toja thukba sodi sambola. Di nangla tete tang ani yakbo cheni go ani chena digire. Nyubadila flax seed di namgyu nganzo phale nyamdo tete tangni chene digire. Di sowala thangbo flax seed chelang kambu nanglo la ngu. Di kamangas ngu di chela thangmo sone sha. Thangmo cha sawe chela nganzo ki mixer nanglo la ship su. Ship su sawe chela ani tuma khang yana tuma tho nganzo ki namgyu phale suya ki thuship nyamdo tete tang ani phale suya re. Di mayimbe ki nganzo ki flax seed di cake pancake yana phale thupu nganzo amdo phale sungda thupu shwa ho dite nangdo dite tangne sone digire di sowala thangbo nganzo ki flax seed di konda chenji chuna la bangsha ne digire ya masha ne khaptu luksha ne digire ani nganzo ki thangbo phale soya ki tanda thuship di thupshi labla ro so da hondi su ani di nanglo la tuma khang yana tuma ni tete tangne ani nganzo namgyun ro phale so share anti mayimbe chi tang flax seed di pheje tangsa shemba ya mangbo yore pesas na nganzu ki tangse nanglo la ya flax seed sho nanglo ya luye yore tangse nanglo luye yore ya pugu ki seri ngamu do sugu yo na tinde ki nanglo ya flax seed luk shaw ne digre chinanta pheje tangda dina ka minda mangbo chore tiringe ki tordu ta mangche pheje the gi ani seri sum du she shayo